Polo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki, wona wesondela. Angibingelele bonke abantu emhlabeni wonke eNingizimu Afrika la kaSiyaviva TV1. Lo okhulumako uDr Mhlandi weNdlunkulu. Sabuka kwelikude lizwe eveni laseSwatini enzaweni yakaManzini la kuthiwa khona kusekukhanyeni eceleni kwaka Prime Minister lomdzala lo sewakhothama ubaba uBarnabas. Ngiphindze ngitholakala futhi naseMbabane ngile office khona naseGoli ngikhona esikhathini esiningi. Kodwa ke akubalekile lokho bantu abakhumbule ukuthi ngikhona phindze futhi ngisaphila. Balenge abantu lengambile solo bangihlupha ngilokhu ngihamba ngifika ngithandaza kibo abanye ngifike phindze futhi ngibelapha. Mina ngiqale kakhulu ngimthandazi ngaphindze ngafika ngangena ekunyakeni. Ngifike ekhaya lebantu uthole ukuthi kunento lelahlekile ngifike ngiyikhiphe noma kunento lefihlakele ngifike ngiyikhiphe noma ekhaya abantu abevani ngifike la ekhaya ngifune ukuthi into lecabanisa lomndeni nangabe khona into le afihlwa noma khona sikhwama lesicala mhlawumbe zamkhulu lothide la ekhaya abesilanzile ngifike ngishise leso sikhwama bese ke siliyagezwa ekhaya liyaphila kahle kanjalo nakhona abantu lothola ukuthi bathwasa madloda abasasebenzi noma kumbe kwashona gobela wabo sebede babe ngiyabasita ngoba ngifike loyo muntu loyo ngimnikete into ekudosa into ekugeza into ekumvula sachubeke lo muntu abhole kunjalo nje abantu abangadlashi ithemba ngoba bathi ekufelwa akulahla mbeleko lona lokhuluma ke ngiye kanye impela loba lokuthiwa uMaguzinyela la ngitholakala khona ngitholakala eKhanyeni la ngikhona khona futhi ngithona futhi naseMbabane naseGoli ngikhona kancane moya uyahlupha ke nangabe solo umuntu ungakabhoboki noma ukahlambuluki naso sithunya ngasihlambulula ngigeze ngibhoboze kahle ngikunikete etitino nangabe ufuna ukuxhumana nami ukhona udideka khona nombolo yami ithi +268 76 95 1392 bese yakasesikhwahlande ithi 083 885 4017 uthola mina ke lapho nangabe ungangitholi usokusakusibi ngoba umuntu lo ukhona abantu bathi hambe ukuthi ufuna nangabaphila phila ngalabanye abantu noma sime ngalabanye abantu ikhona into lothola ukuthi mhlawumbe wayilanda lento seyiyahlupha manje ayisalawuleki noma loyo muntu la ngingakasenaphambana noma kwenteka kanjani noma kumbe wabe uyashona bantu laba kanjalo ngiyabasita sebantu othola ukuthi banenkinga abatholi bantwana ngiyakhona simukwakhela imbita bantwana bathole noma sakhe leyo mbeleko kepha ke sinesicelo sibulo ukuthi wathomba yini noma awuthombanga nangabe ungakathombi ngikwakhele intombiso uthombe nangabe futhi uthola ukuthi inkinga bosina uthi uyabamba ulimali noma kanjani ngoba phela abantu abaningi uthole ukuthi uhlushwa botikoloshe ebusuku nabasulele uphupha umuntu omduli amdlalisa leyo nto leyo kusuke kukhona asukane lesikhona lesafakwa kulo muntu ngalo muntu waphile noma wathandzana nemuntu lothola silo muntu uthwele ngoba umuntu othwele uphila ngengadi abantu uphila langedingede abantu ushaya leyo nto yakhe abe ithole yasehlala kanjani manje wena kwesifazane ubona lo muntu uright ekuphileni uyefika umuntu ubontombi kube seniyaphila so leyo nto sofike lo muntu sosele kanjalo noma sochubekana labanye sifike sikulungisele sosinye bese ke sesiyaklina sikuthombisele kahle ubili bambila yini kanjalo nebantu uthola ukuthi lo muntu unebusiness lo muntu esonto aligcwali noma unebusiness bantu mhlawumbe unesitolo abathengi noma kumbe abangeni bayomenca nje noma lo muntu uyahlabela ungumfundisi bathi uyahlabela ubunyango emakholo wangeni noma khala ikeyboard kuphela abantu abangeni ngiyafika sikwakhele sikulungisele leyo ndzawo yakho usebenze kahle impela uchube kuthandazise abantu futhi baphile babiye babonga
nangabe ungidinga uyangithinta sibonana kodwa uyabhuka kuqala usho ukuthi ufuna 1 na 2 na 3 ifike ngikusonzelele ekuseni kanjalo ngoba impilo isesintwini bakhona ke abantu abaphila ngesilungu bathi umuntu hayi 1 no 2 no 3 mina ngwenze kanti tholethi imvelaphi yakhe lo muntu ulimbuyi ahamba lo muntu ngalokufunza noma ngikholwa kakhulu ngoba khona umuntu othola usitazi hayi mina sengikholiwe sengikholwa kakhulu noma kumbe sengamukela Jesu kona kaledini ngokuthola umuntu khona amasiko lebeka wagcina noma umuntu bekamamba akasamambi lo muntu qiniso lapho yathi sizomuntu uphile kanjani thola ukuthi mhlawumbe ke loyo muntu akasekho noma leyo ndlela akatshela lo muntu akasachubeki naye into setiyabhetha ngiyafika phinze futhi ngikulungisele sikhulumise into yakho ngikuhlolele ngibone ukuthi senza kanjani uma ungidinga ngiyatholakala enombolweni lethi 7695 1392 083 885 4017 lapho la ngitholakala khona nawe utholela omnye umuntu kuba kusimi ngikladwe lonkulu wemine longacala umuntu sibonke abantu beningizimu ngiyabonga sibonane ngokwenzayo abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yalokhonzo yimsipho uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhonzo yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhonzo Webabiyamba lenqola yeyigibela umkhumbi kaNowa nawe sondela emkhunjini kaNowa khonzo khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala